Kliknuli ste na video gdje piše da se naduva 500 balone za 500 subscribera i niste baš sigurni da li je to istina. Ako vas zanima da li je ovo clickbait, ovo je kraj videa i kao što vidite iza mene se nalazi dosta balona, a možete mi povjerovati da je to 500. Da, ja sam to stvarno uradio, a evo i zašto. Cilj mi je da do kraja godine nabijem 500 subscribera. Da, uspio sam postići taj cilj, čak i za duplo, stigao sam do 1000, ali sam svakako htio da naduvam 500 balona za 500 subscribera. Uživajte. Objasnio sam šta je specijal, šta ću raditi za 500 subscribera, tako da idemo kupiti prvu turu od 100 balona. Tu je Mladen, on je odlučio da će mi humanitarno pomoći. Ko da mi je malo volontiranja, ovako ne plaćaju ništa. Tako da je on sad tu da pomogne. Pa tu ti onaj kao je snije on. Ja mislim 100. To sigurno. Evo piše. Ne vidim. 100. Au. Crni. Hoćemo plavi sire. Ne, plavi srebrni. Pa uzmimo da plavi. Plave su isto lukvoje. Evo, havarija. Ok, uzeli smo prvu kutiju balona, htio sam reći bombona, ali mislim imamo i bombone, gumene. Ovdje ima 100 komada, tako da ćemo sad ići malo naduvati, koliko možemo. So no one told you life was gonna be this way. Pa nije, slušaj, ne treba te preduvavati, nije to problem. Tako. Evo vidiš, od prilike. Sad jebi ga tu ga moraš probući. Evo da vidiš šta sam radio Deda Mraz, gledaj. Dole ovaj kiš. A nije to htio, kaže mama šta mi prestade on pjevat, znaš. Nasilje na djetovima mrazovima. Gdje ćemo odlaga balončiće? Ti god, da? Onda bit će puna soba balona. Onda smo uključili live na TikToku i počeli smo duvati balone. Većinu videa će biti samo timelapse zato što bi inače video bio preko 5 sati, ali ako nađem neke zanimljive trenutke to ću staviti. Vidite ovo, to je moj tata i on me je došao da pomogne duvati balone. Stari TikToker, pozdrav! Roxanne, Roxanne, all she wanna do is party all night. Goddamn, Roxanne, never gonna love me but it's alright. She think I'm a Cipelu neku koja je, znaš, malo veća. Kad ti je ruka u gipsu, ne možeš se kako treba ni počešati, ali ipak smo nekako uspjeli naduvati svih 100 balona, trebalo nam je otprilike pola sata. Ništa od tog ne bih uspio bez Mladena i bez mog tate, tako da veliko hvala. Malibu, Malibu, if you ain't got a foreign then she laugh at you. Malibu, Malibu, spending daddy's money with an attitude. Roxanne, Roxanne, all she wanna do is party all night. Goddamn, Roxanne. Jučer sam zaboravio pokazati, otišao je Mladen, otišao su svi pa nisam stigao pokazati koliko je izgleda i koliko smo naduvali. Svih 100 smo naduvali i to ovako izgleda. Da, ovo je dosta. Tako da sad imamo drugu rundu, 200, tako da idemo. Pokazao sam 3. Idemo duvati sad drugih 100, to jest idemo na 200. Drugi dan eksperimenta, nestalo nam je već balona. Jučer smo uspjeli 100 balona naduvati za tipa sat vremena, bukvalno nije ni toliko trebalo. A danas imam drugog pomoćnika. Lazar Krstanović. Instagram ili nešto? Krstanović, donja crta. Dobro, zaprate ga tako da pomoćem lik. Uglavnom sad imam kupiti drugih 100 balona, to jest sad će biti 200 kad kupim. Uglavnom da, to je sad što se dešava. Prve su plave, druge crvene, treće ćemo vidjeti, jeb ga dalje. I'm a lover, not a fighter, but I'll never let you flex on me. Ovih 100 balona je išlo otprilike brzo, pustio sam muziku preko tako da nisam uopšte mogao stavljati nešto što smo pričali, neke zanimljive momente. Jedino sam se prepao kad je puklo par balona, ali to trenutno ne mogu naći, tako da... I'm a buff baby, but I dance like a man. She a nice lady and she shaking her yams. Spent the whole summer trapping out the sedan. Marching with the bands cause I think that I can. I'm a buff baby, but I dance like a man. She a... Evo ga, posljednji
balon. Eto ga. Nije nam trebalo ni pola sata. Od prilike pola sata, tako. Pogledajte vi koliko ovdje ima balona. Bukvalno, dosta, ne može se ni vidjeti na kameri koliko je uživo. Da sjeti da se uporedi to. Evo vidite. Bukvalno koliko je. Sad ću ovo možda kasnije sve premjestiti u svoju kancelariju, a ostavit ću ih ovdje, Žare i moja stara vide i hoću da vidim reakcije njihove na ovo. Pošto nisam im rekao da ću ovdje uopšte ovo uraditi. O, nemate! I've been in the hills, fucking superstars, feeling like a pop star. Drinking any bad bitches, jumping in the pool, and I ain't got on no bra. 3, 2, zadnji. Napokon sam prebacio svih 200 balona. To je 100 je balona bilo dole u dnevno i sve jedan sam prebacio ručno, bez pomoći, tako da uspio sam. Sljedeći pomoćnik je moj drug Raca i došao i pomogao mi je da naduvamo sljedećih 100, da stignemo na 300 balona. Ima i kod vas slučaja ti koji nema i blage veze baš, a? Raca duva balone, a ja sad slikam mamu. Imaš čast da za njih balona duvaš. Ako ti da duvam do kraja. Hvala na pomoći, ne bez tebe mogli ništa. Sljedećih 100 balona je gotovo, sad smo na 300, kao što vidite ovdje su svi ti baloni. Ovaj put mi je pomogao Nemanja Racanović, zvani Raca. I zadnji pomoćnik koji sam imao za ovaj video je bila moja prijateljica Sara. Vrlo brzo smo uspjeli završiti svih 100 balona i pogledajte. Ok, došla mi je pomoć, Sara će mi pomoći da naduvam još balona. Idemo na 400 balona. Zadnji. Da. I evo ga, još 100 balona, minus par što su pukli, su gotovi. Ali Luka, rekao si 500 balona za 500 subscribera, trenutno imaš samo 400. Znam, idemo završiti to. Ok, ovo su zadnji baloni koje imam, tako da idemo da ih rešimo. Ups, idemo ovo završiti. Kontam ove zadnje ću naduvati u svojoj kancelariji da ih ne moram premještati kao one... Čekaj. Još su ovdje. Dajte mi sekundu da ovo premjestim. Ok, završio sam premještanje ovih 100 balona i kao što vidite, trenutno ovako izgleda. Stiglo maltene do plafona. I sada idemo ovo napokon završiti. Let's do this! Ovo je najbolja kompozicija koju sam uspio smisliti. Sjedim ovdje na jastuku donekle. Ovdje su baloni, tako da ću ih sad naduvati. Prije nego što to krenemo raditi, želim da se zahvalim svima koji su pritisnuli subscribe, koji su se pretplatili na moj kanal, koji gledaju moje klipove. Stvarno, to mi dosta znači i ovo je dokaz da stvarno volim svoj posao, da stvarno volim raditi YouTube i ne vjerujem da ću naskoro stati. Da, nema šanse da ću stati nakon što sam ovo uradio za YouTube. Znači, idemo na vrh. Baka prase, reši. Najiskrenije, hvala vam mnogo na svemu. YouTube mi stvarno mijenja život, ovo je predivno. Idemo sada ovo završiti. Wow, ne mogu vjerovati.
Ja ne vjerujem da je ovo moguće. Uspio sam završiti. Možda jesam izgubio glas, ali sam uspio završiti 500 balona. Uglavnom gotovo. Ende. Kraj videa. Šalim se, moram još nabaviti thumbnail. Želim još jednom na kraju da spomenem da sam stvarno zahvalan. Iako sad imam 1000 subscribera, zahvalan sam na 500. Nisam stvarno vjerovao da će se to desiti. Znao sam da će se možda nekad vremenom desiti, ali ovo je bila ideja koju sam toliko dugo vremena imao da snimim, ali nikako se nije dešavalo. I onda kada se desilo, počelo je brzo rasti i stigao sam do 1000 prije nego što sam uspio objaviti ovaj specijal za 500. I drago mi je da se ovo desilo. Ok, sada, zahvalio sam vam se. Vidjeli ste čitav proces kako sam uspio naduvati 500 balona. Sada zadnja stvar koju treba da uradim je da napravim epic thumbnail, zato što, zašto sam ovo uopšte radio ako video neće dobiti 1.000.000 pregleda? Ako ovaj video za godinu dana nema 1.000.000 pregleda, napuštam YouTube. Vjerovatno ne, ali čisto da malo napravim dramu. Jel to nešto puno što ja želim, samo 1.000.000. Što bi rekla moja prijateljica Petra, ide gas! Uglavnom, vidite da nije clickbait, da ovdje ima baš dosta balona. Ok, u sredini sam balona, sad trebam izaći nekako. Jes mi našla papuču? Eto je. Ja nešto mogu! Bukvalno šta je nestalo. I sada za završnicu ovog videa želim da vas pitam šta da uradim sa ovih 500 balona. Pišite ideju u komentarima za drugi video sa ovim balonima. Već imam jednu ideju, ali vi pišite još. Vidimo se uskoro. Like, subscribe, komentar, sve. Idemo na 1.000.000.